jednom od najmanjih sela opštine Gornji Milanovac, Rajski Konaci već godinama privlače pažnju turista. Više generacija porodice Jevtović u Leušićima očuvalo je ambijent starog srpskog domaćinstva. Sve ono što je potrebno za boravak turista nije narušilo ono što je od predaka nasleđeno, već samo utopljeno u tradiciju. Tako domaćinstvo živi više od 200 godina, a u seoskom turizmu daje ponudu sa ličnim pečatom. Ja sam to, hvala Bogu, doživio po stare dane, pokazao mladima da to može da funkcioniše i eto, oni se uključuju i to je dobar znak. Etnokompleks Rajski Konaci gostima nudi pravi odmor u objektima koji vraćaju u prošlost, ali sa ponudom u seoskom turizmu visoke kategorije. Zato i ne čudi sve veća zainteresovanost stranih turista. U domaćinstvo Jevtovića dolaze poslovni i porodični ljudi, željni mira. Mnogima od njih su Rajski Konaci postali jedno od omiljenih mesta za vikend odmor. Volim da dođem na selo, volim da se igram u prirodi, da budem sa životinjama. Čisti vazduh, deca su srećna, lepi su predeli, fenomenalna je hrana, neko se malo i brine o nama, mi se lepo odmorimo, nadišemo čistog vazduha, uvek fino provedemo, domaćini su divni, veoma su ljubazni, tako da smo uvek zadovoljni. It's always nice to come down to this part and it's so close. I mean, I think today Uvek je lepo doći u ovaj deo Srbije. Bilo nam je potrebno nešto više od sat i po vožnje iz Beograda. Da dođemo i uživamo u svežem vazduhu, drveću, pticama i naravno rakiji. Sve je divno. The trees, the birds, everything, it's wonderful. Tokom cele godine u domaćinstvu Jevtovića u Leušićima na raspolaganju je smeštaj u zasebnim kućama i apartmanima. Uz prelepu prirodu, bogatu istoriju ovog kraja i gostoprimstvo ljudi je ono zbog čega se turisti uvek vraćaju. Vidjeli ste koliko srpska sela mogu da budu lepa i zanimljiva. Dopadaju se i strancima, što ne bi nama. U Srbiji ima oko 4800 sela. Nažalost, oko 50.000 objekata nije u upotrebi ili je delimično u upotrebi. U proteklih 50 godina 8 miliona ljudi je sa sela otišlo u grad samo na našem prostoru. Za poslednjih 50 godina, a u svetu taj proces traje mnogo duže, čak 150 godina.